گەڵ بەڕێز باسڵ کازمی نووسەر و شارەزای سیاسی لە بەغدا لە ڕێگەی سکایپۆ لەگەڵماندا گفتوگوی زیاتر سەبارەت بە بارودۆخی سیاسی عێراق و پرسی پێکنێنانی حکوومەت دەکەین. بەڕێز باسڵ کازمی ئەم کاتتان باش. ئەگەر چوارچێوەی هەمانجی کاندیدەکان کە محەممەد شیع سوودانیە بیگۆڕن ناڕەزایەتی و خۆپشاندانەکانی لایەنگرانی ڕەوتی سەدری کۆتایی دێت؟ دەست پێکێدش سپاسیا وەردێکن سلااف جوەڕژ کەنالاوەرە چارچۆڤەیە هەماهەنگی ئەگەر بگوهرە گەر و گوهرتن وێ بناف بێ گوهرتن یانژی وێ پرانسیپ وەکو بەرێ بمینن یانژی وێ گوهرتنەکە ڕاستەقیم بگەم محەممەد شیع سوودانی گەلک پۆست وەرگردنێ محەممەد شیع سوودانی عالیەکی دنجی ئەزگاربێژم کەساتێکە کو نەها تێ ڕەتکردن عالیە تشرینیان بەژی نەهاتە قبولکردن نەها سەدرژی قبول ناکە دەما شۆڕەشا تشرینێ وێ دەمێژی هاتە ڕەتکردن و وێنەوی هاتە هەلدان لە دژیوی گەلک دروشم هاتن بلندکردن ئەزگارم بێژم لێ دەوێ ئەو مەکانیزمە شەپێلا سەدر و جادەیە عێراقی بێگوهرتن وان دگوت وێ کەسایەتێک وەرە کەسایەتێک بێکردن و کەسایەتیەک بێ قبولکردن ji aliyê hemû aliyan de ji bo ku hikûmet were pêkanîn yan jî çarçoveya hemahengiyê bi vê yekê jî ku wê pransîpê xwe bigere lê di vê demê de ev tişta ku nehatê kirin ez karim bêjim pransîpê çarçoveya hemahengiyê nehatiye guhartin û etirafê danpêdanê bo yekê dikin ku ew sernekeftin di destelatê de ew کەسایەتیان پێشکەش دکن کەسایەتیان نایەن قبولکردن ji aliyê cadeya Iraqê ve ji aliyê hemû aliyan ve Mihemed Şiya Sudanî wekû kes em behsayî nakin em dikarin bêjin wekû kesayetiyekê ku gelek post wergirtine di nava van partiyên ku bi rastî têne redkirin ji aliyê cadeya Iraqî û aliyên dinên Iraqê ve ez ev kesayetî jî bi aliyekî vegirêdayî. بەڵێ یەکتر قبول نەکردن لە عێراق ڕۆژ دوای ڕۆژ قۆڵترە بێتەوە. ئەمە بارودۆخی سیاسی عێراق بە چه ئاراستەیەکە بە؟ li gorî ew nîşaneyên ku têne dîtin Iraq ber û tariyê ve diçe çarçoveya hemahengiyê niha tê redkirin ji aliyê cadeya Iraqê ve ji aliyê aliyên siyasî ve bixwe çarçoveya hemahengiyê gelek pirs girêdayî bi wan pirsan e ku xelk qebûl nakin wekû milîşiyatên çekdar û çekên bêserûber girêdana wê bi Îranê ve ev hemû jî ji aliyê xelkê ve nayê qebûlkirin. Ez karim bêjim ew çarçoveya hemahengiyê wê xwe gihand vê siyaseta ku niha ew tê de ye ku xelk wê red dike ji aliyekî din vî jî ve ez karim bêjim me hêvî dikir ku çarçoveya hemahengiyê tenê yek serkeftinê di wan hikûmetê ku destê wê debûn pêşkêş bike. Ez karim bêjim Iraq ber û tariyê ve diçe yan jî ber û helbijatinên pêşwext ve diçe wekû niha çawa çarçoveya hemahengiyê Mihemed Şiya Sudanî berbijêr kiriye û ev yek jî wê yekê nîşan dide. Emar Hekîm di dawiyê hevpeyvîna xwe de got ku Mihemed Şiya Sudanî tak kandîd e ji bo postê Serokkozîrê Iraqê û ev yek jî dê nakokiyan di navbera aliyên siyasî de zêde bike ji ber ku aliyek heye dixwaze îradeyê bişkîne û aliyekî de jî dixwaze îradeyê bisepîne. بەڵێ بەڕێز باسڵ کازمی نووسەر و شارەزای سیاسی لە بەغدا لە ڕێگەی سکایپۆ لەگەڵماندا بووی سپاس بۆیەوە.